тухм ё акарачка ё калбаса ё ҳолати рӯзадор будему яке ба бемории занона мубтало шудем. мақсад ҳолатда ё дар байни рӯз мо эҳтиломӣ мешем ки мардуми мо мегӯян ана шайтон қадар партов ки даҳанаш пур шид ё аз ӯ да бештар партов. дар ин давоми аз 3 то 10 рӯза шумо рӯза нагиред ки ҳам гунаҳгор мешен ҳам рӯзаҳотон ҳисоб намехӯрад. ва истифодаи укол хоҳару бародарои азиз иҷозанада яъне ҳайз меган дар ҳамон беморӣ мо мубтало намешем. гӯштфурӯш мегӯяд ки мақсад ман мусалмонам ё мегӯяд ҳамин гӯште ки ҳаст албатта ҳалол. ана дар ҳамин моҳи рамазон суол доданд ки хӯрдани тухм ё акарачка ё калбаса ё ролтон хоб ана оё ҳаминҳо мақсад дуруст аст ё нодуруст аст? албатта дурустанд. ҳар чизе ки агар ҳалол бошад ягон боке надорад. инҳоро хӯрданшон албатта ба албат ҷоиз ва дуруст аст. ана бисёре аз бародаро мақсад дар бораи ҳамин ролтон мегӯянд ё дар бораи калбасаҳо мегӯянд. аслан бародарои азиз он чизе ки гӯем барои мо эътибор дорад ҳамон таркиботи ҳамонҳо ҳаст. дар таркиботшон дар составшон агар ягон чизе аз ҳаром аз шубҳа чизе набошад вай мақсад иҷозат аст ки мо ӯро тановул кунем. шумо як мисол мақсад ҳамин бозори гӯштфурӯшӣ меред гӯштхарӣ меред дар ҳамонҷо мақсад мардум дар пешаш гӯштҳои тайёр доранд. мо чӣ медонем ки ҳамин гӯштеро ки ҳамин инсон мефурӯшад ҳамин мақсад аз кадом бо кадом роҳ кушта шудааст ё ҳамин гӯшти мақсад ҳалол аст ҳаром аст мо намедонем. мо ҳамон вақт барои мо эътибор аст ки ҳамон гӯштфурӯш мегӯяд ки мақсад ман мусалмонам ё мегӯяд ҳамин гӯште ки ҳаст албатта ҳалол аст. сухани ҳамон барои мо эътибор аст. аз ин лиҳоз хӯрдани инҳо ҳам агар он чизеро ки пештар гуфтам аз аминҳо агар холӣ бошад ҳеҷ боки надорад. баъзе аз хоҳарҳо аз мо суол карданд ки ҳамин як моҳи муборака имкон дорад ки мо баъзе таблеткаҳо ҳаст ки вая истеъмол мекунем дар ҳамин як моҳи муборак ҳамон бемории занонада яъне ҳайз мегӯянд дар ҳамон беморӣ мо мубтало намешем ва ҳамин як моҳи муборака мақсад ба пуррагӣ рӯза мегирем. бале хоҳарои азиз ина соҳибои китоб донишмандҳо иҷозат медиҳанд ба шарте ки агар бар саломатии шумо зиён наёрад. агар дар саломатӣ зиён надошта бошад ки шумо ира худтон медонед ин ҳолатда истифода бурдани аз ҳамон таблеткаҳо барои манъи ҳамон яъне гӯем ки нашудани ҳамон бемории занона иншоалло ҳеҷ боке надорад. баъзеҳо савол карданд ки аку инҷа саволҳо зиёд буданд хоҳаро бародаро саволҳои такрориам ҳастанд. аз ин лиҳоз баъзеҳо гуфтанд ки агар дар ин моҳи муборак моҳо овозӣ кунем. овозӣ фарқ надорад хоҳ дар дохили хона бошад хоҳ дар ҳамомҳо бошад хоҳ дар ҳавзҳо бошад хоҳ дар дарёҳо бошад ҳама ҷо барои одами рӯзадор албатта мақсад иҷозат аст. фақат эҳтиёт кунем ки аз роҳҳои мақсад доҳон аз роҳҳои бинӣ мақсад ё аз роҳҳои гӯш яъне об ба ҳалқи шумо дохил нашавад. ва ило агар ин эҳтиёта шумо карда тонед ҳеҷ боке надорад овозӣ кардани шумо. дигар нафарҳои савол карданд ки дар моҳи рамазон моҳо мақсад беморем ва агар мақсад укол истифода барем иҷозат ҳаст ё на. аслан бародарони азиз ва хоҳарои меҳрубон ҳар касе беморие дорад ки ба сабаби рӯза гирифтан агар бемориш авҷ бигирад шариат ислом иҷозат доданд ки ин одам ҳаққи рӯзаро хӯрдан дорад. вақте ки худои меҳрубон агар бемориро аз ӯ гирифт танаш ки сиҳат шуд баъд ҳамин рӯзаҳоеро ки дар ҳолати беморӣ хӯрда буд ҳаминҳоро қазо мегирад. зин лиҳоз шумо мақсад дар ҷони худтон ҷабр накунед. бисёр аз навъҳои бемориҳое ки чӣ бемориҳои қанданд чӣ бемориҳои мақсад меъдаанд чӣ бемориҳои рӯда ҳастанд ки инҳо мақсад гирифтан барои инҳо бисёр мушкилот эҷод мекунад. зин лиҳоз барои шумо шариат ин ҳуқуқу ин иҷозата додааст. фақат шумоҳо мақсад
اینا رعایت کنید. ولی بعضی بیماری‌هایی هست که مقصد نه چندان در او مشکلات ایجاد میکنه، اینها اگر بگیرن اجازت است و استفاده اوکال خواهر و برادر عزیز اجازت است. این اوکال خود در موشک باشد، خود در پوست باشد، خود در گوشت باشد، حتی در همین وین هم که باشد، فقط احتیاط از همون اوکال هایی که قوت دهنده اند. مثلا در ارگانیسم آدم وقتی قوت میبخشد مثل همین گلوکوزواری، از همینش احتیاط کنین. دیگر هر اوکالی که شما مثال میگذرانین، خواه برای طبابت دنداناتون باشد، خواه برای مثال پس کردن تب باشد، یا برای مثال پایان بردن فشار خون باشد، هر اوکال هایی که باشد فقط قوت دهنده نباشند، هیچی باکی ندارد. اجازت است که شما از اینها مقصد استفاده برید. خب نفری گفتن که اگر من سهوا روزه رو میخورم، از یادش میبراید و خواه میخورد، خواه مینوشد، خواه حتی بازنش هم خوابگی میکند، بعدا میفهمد که وای روزه دار است. این حالت در روزه شما باقی است. شما دوام روزه هم روزه بدارید، یعنی روزه شما از این حالت شکستگی نیست، زیرا که اینها قصدا نشدن، همه اینها سهوا یا به فراموشی شدگی. یا در حالتی که برادرها سوال کردن که مقصد ما سحر خورک میکنیم و بعد سحر خورک خواب میکنیم، همین حالت دا یا در بین روز ما احتلامی میشیم که مردم ما میگن انا شیطان مقصد فندش کرد گفتگی، با این اصطلاح بیشتر مردم استفاده میکنن. وقتی خواستین این حالت هم که باشد، برادرها و خواهرای عزیز، روزه شما باقی هست، شما رفته غسل جنابت تو نکنین، این بر روزه شما یگان زیانی ندارد. در ماه رمضان سوال کردن که اگر حجامت کنیم، حجامت به همه علاقه معروف و مشهور است. خب و همچنان خونسپاری هست که امروز در مثال جمهوری ما هم یا در کجایی که شما قرار داشته باشین، برادرها مثال 300 گرم و 400 گرم خون میسپارند تا که اون خون با برای یگان برادرای دیگر یا خواهرای دیگر یک یاردم شود. حجامت و خونسپاری بر روزه شما زیان ندارد. در رمضان پیامبر نازنین منم حجامه میکردن، برای من یگان باکی ندارد. دیگر سوال کردن، گفتن که اگر ما در حالت روزدار بودیم و یکی به بیماری زنانه مبتلا شدیم، مقصد نصف روز روزدار بود، یکی از نصف روز او طرف مثال به همو بیماری زنانش مبتلا شد، آیا همین میتوند که روزه را دوام دهد؟ نه، اینها نمیتونند. وقتی در حالت حیض یا در حالت نفاس اگر کسی روزه هم که گیرد، روزش حساب نمیخورد. شما که صحت شدین، نمازها تا نزد الله مهربان بخشیده شده است. اگر 3 روز، کمترین بیماری زنانه 3 روز است، اکثرش 10 روز است. از 10 روز زیاد اگر یکی خون آمد، او را در شریعت استحاضه میگن. دیگر در او حالت او عذری هست یا بیماری هست که در داخل شما است، شما در او صورت روزه داشته میتونید. ولی در این دوامی از 3 تا 10 روزه شما روزه نگیرین که هم گناهگار میشین، هم روزه هاتون حساب نمیخورد. ولی بعد صحت شدن شما این روزه ها را در غیر ماه رمضان قضا میدارین، ولی نمازهاتون از گردنتون ساکت است. سوال دیگری که آمدن، گفتن در چشم دارو چکاندن. در چشم دارو چکاندن برادرها و خواهرای عزیز روزه را نمیشکند. ایرا مقصد هم مانندی سرمه گفتن. اگر هر کسی که در این ماه مبارک سرمه میکند، ولی سرمه اصلا سنت پیامبرمان است، پیامبرمان هم در چشماش سرمه میکردن و خواهرای ما برادرای ما وقتی که سرمه میکنن، یعنی اون سرمه را که زنها در چشماشون میمونن که از ظاهر از بیرون هم نمایان است، این طریق برای مردها نیست. سرمه که مردها میکنن از داخلی مقصد اون پلکای چشم سرمه میکنن، اون برای همون حتی پلک چشم هم و مقصد دوایی هم هست. از این لحاظ یعنی انا هر کسی که دارو میچکاند میگد مثل همون است. حتی اگر همون سرمایی که ما در درون چشم میمالیمش، حتی دهن مونه اگر رنگش به دهن مونم که بیاید، وای روزه ما را نمیشکند. ان همین چشمم به مثال همین است. گوشم برادرای از نظر علم آناتومیا امروز اثبات شدگی است که اگر همین پرده گوش کفیدگی نباشد،
ҳамон дорое ки дар гӯш мечаконанд ваям рӯзаро намешканад. лекин парда агар шикофта бошад, шикоф шудагӣ бошад, амунҷа дору ба ҳалқ рафтан имкон дорад. лекин ҳамин ҷам дидан дар кор, агар ба шарте ки ҳамон дору миқдоре бошад ки дигар ба меъдара наравад, ҳамонушам бародарои азиз рӯзара намешканад. оё гуфтанд бисёри дар ҳамин рамазон мардум дилшӯроб мешавад, қай мегем, яъне вақте дилаш мешӯрад мегардонад. агар ҳаминҷа аз пеши худ гардонид, яъне он қадар партофт ки даҳанаш пур шид ё аз уда бештар партофт, аз мисол худша маҷбур накарда бошад, рӯзаш намешканад. лекин худша маҷбур кардаву хӯрдагиша агар пас бигардонад, инҷа рӯзаш мешиканад, мақсад дар як рӯз рӯза мегирад. қазо мақсад баъди рамазон дар як рӯзаш рӯзаш аллакай мешиканад. хоб инҷа савол шудааст ки фарзияти рӯзара, яъне кай бар мардуми мусалмон ҳамин рӯза фарз гардид. фарзияти рӯза аз соли дуюми ҳиҷрат буд. дуюм соле ки пайғамбармон мадина омаданд, яъне баъди 17 ё 18 моҳ мегӯяд, ана ин рӯза бар ҷамеъи мусалмонҳо фарз шуд. аввалин рӯзаеро ки мусалмонҳо гирифтанд, бародарони азиз ва гиромӣ, ин ба 26 моҳи феврали 624 мелодӣ ки рӯзи якшанбе мувофиқ меяд, ба ҳамин рост омадагӣ буд ки ана пайғамбармон то охири умраш 9 бор рӯза гирифтанд, яъне ҳамин баъди 9 бор рӯза гирифтан ҳазрат дигар умршон ба 63 расид ва аз дунё гузаштанд. ҳамин 9 соли рӯза доштанаш 5 соли ҳамин 29 рӯзӣ гирифтагӣ аст ва 4 соли ҳаминра 30 рӯзӣ гирифтагӣ аст.